kayak gini sih sekali sih. Udah ada yalah. Astaga. Live. Aduh, hari-hari. Mana ini thumbnail? Ya, simpan. Ini 200 datang dari mana ya? Iya gak sih? Kok bisa 200? Saya heran, Pak. Saya nggak streaming loh. Saya nggak streaming loh satu hari kemarin. Oke, ayo mari kita lanjut lagi lawan Udang. Awas. Dapat Welton. Aduh, kenapa kayak gitu Welton? Ya sudah, tidak apa-apa. Aduh, Thompson. Ada halo Bang, halo. Tadi kenapa Bang? Nggak tahu. Error kayaknya Pak, tiba-tiba Pak. Di YouTube-nya sih udah nggak ada streamingnya. Cuma di PS-nya belum, tulisannya masih streaming. Nah, itu dia. Yuk. Halo Mas Lucky. Waduh, tadi aku ngecek. Ayo ke sayap. Ya, ada Chaplin. Burns. Crossing Burns. Ayo. Jor. Tidak dapat Bone. Buset, kenceng amat itu lemparan. Turun, Elkan turun. Oke. Biar midfieldnya aja yang defense kan. Ya, bagus Selina. Itu striker loh by the way, Selina. Turun. Jauh juga Anda. Burns. Morsi. Ayo Selina, come on. Gak dapet. Bang, di FIFA bisa memilih stadion kah? Bisa milih. Kalau stadion yang gak autentik bisa. Kayak Camp Nou kan gak ada. Tapi kalau lu pakai Liverpool, nggak bisa milih stadion lah. Pasti Anfield. Pokoknya yang nggak autentik lu bisa bikin sendiri. Nice. Aduh. No. Offside. Lama sekali Anda. Kok bisa kenceng gitu? Iya kan, lemparannya kan bisa kenceng gitu. Sepak bola loh ini, kalau futsal mending dah. Lapangan kecil, bolanya juga nggak gede-gede banget kan, kecil kan bolanya, gitu rada berat lagi. Wildig, gitu. Wah, jaga belakang aja, santai, tungguin dia. Mana itu backnya? Back 68, aduh, harga apa sih deh? Well ya. 2-1 nggak mungkin kalah. Ayo, si bisa ini. Saya serius nih, ayo. Serius malah kebobolan, ke bantai. Ya. Kan? Ini dia. Oke, ayo. Bone. Balik. Shooting Bone. Aish. Good save. Bang, di FIFA bisa milih stadion nggak bisa? Anda buat stadion sendiri aja bisa kalau nggak autentik ya, dengan catatan kalau nggak autentik. Kalau stadion yang nggak ada di FIFA, kayak stadion Camp Nou misalkan, atau ini Portman Road Stadium tuh nggak ada, Anda bisa bikin sendiri stadionnya. Klub kuda versus udang. Oh iya, kuda ya saya ya, gue presiden ya. Ayo sundul Elkan, Dor. Tidak bisa dia sundul kayak gitu. Ratingnya cuma 56. Aduh. Oke, babak kedua harusnya bisa comeback kita. Masa sih, Dek? Ampun dia Pak, iya kepala suku. Morsi, ayo. Come on. Bisa ini. Jangan seri lah, ya kan? Menang lah, masa di kandang sendiri nggak menang sih? Laga perdana loh ini. Bisa dihujat-hujat saya sama media nanti. Di FIFA, media FIFA, bukan real life, Pak. Ini apa sih, kok ada item-item gitu sih? Lapangannya becek ya? Hujan sih. Oke, awas. Oke. Jaga Burns. Balik lagi dia, awas. Tutup Elkan. Lewat lagi si Elkan, astaga.
Astaga. Oke. Bagus. Mantap. Berarti kalau defense mah ditungguin aja ya. Ya Allah, handsball. Ampuni dia, Pak. Nekopo. Apa Nekopo itu apa, Pak? Nekopo. Ya, ayo. Mari. Selina, dapat Selina. Ayo passing, ya Allah, nggak dipasing gila. Kan. Kenapa itu? Kucing tidak peduli. Apa sih? Anda ngomong apa pada? Astaga. Bone. Ayo dong passing. Oke. Sayap Thompson, ayo Thompson. Anda parah banget sih Thompson sih, gagal lari dia. Ayo enggak, balik, turun, pulang. Ayo, press boleh press. Yuk. Sayapnya hilang. Buang. Oke, nice. Dapat Evans, ya. Morsi, itu lihat Chaplin. Passingnya. Gila berat banget, gila main pakai beginian. Kucing pembawa berkah. Apa Anda ngomong apa, Pak? Ya Allah. Kalmon. Bagus. Main bola udara sih sebenarnya oke aja sih. Ayo lihat Selina. Ampun, passingnya lembek banget. Lembut sekali kamu passing. Carson, ya, buang jauh. Ya ampun. Gak kuat tuh, gila si Morsi. Waldik. Ini lihat nih. Welton, good save, ya Allah. Enggak, kucing apa, Pak? Enggak, saya bener-bener gak tahu sumpah. Kucing pembawa berkah. Ayo, kenapa gitu passingnya, Astagfirullah. Ayo Evans, kontrolnya susah sih. No. Tolong saya, Walton. Oke, mantap. Ya. Ya ampun. Phillips, Vane. Serang lagi. Kita main defense doang nih dari tadi nih, by the way. Halo. Burns dapat. Ayo, langsung yuk. Aduh, lembek banget gila, nggak bisa langsung ke depan gitu ya. Asik ya. No. Bagus sekali Walton, good save. Keren banget itu save-nya. Kenapa Anda tiba-tiba bikin seperti itu, Pak? Tidak, saya tidak ngeluarin Evans. Sebentar, saya ganti pemain dulu. Yang bisa diganti siapa ya? Thompson mungkin kita ganti. Ada nggak? Vincent Young, ya udahlah, Anda main lah. Ini si Thompson lagi off perform banget, Pak. Jackson, tidak bawa Jackson. Bawa Jackson. Yuk, mari. Anda berarti Jackson, Anda get in behind. Stay enggak usah. Dah, get in behind. Evansnya boleh masuk dah. Berarti udah aman. Info. Duh, ini 70 dari tadi kita nggak nyerang loh. Evans, Jackson, ayo Jackson, come on, yes, shooting. Aduh, gila, shooting apa itu Jackson, ya Allah. Piye ki mau main kayak gini, punya striker kok kayak gini, ya ampun. Oh ya Pak, jangan, saya ingetin saya, nanti saya mau ngecek ini free agent. Astaga. No. Gila. Bener loh. Chip itu apakah chip bola? Chip apa tuh? Ayo langsung ke depan. Yes, bagus Bakinson. Ayo Bakinson, kosong Anda. Ya, Jackson.
Dor. Ya Allah, Evans. Ya ampun, ih amit-amit sumpah. Kok bisa? Tidak boleh Arka kayak gitu, Anda tidak bener loh. Cep. Wah, sumpah Pantar kalau ada member only kali ya live chatnya. Kalau kayaknya rusuh banget live chat. Kalau sudah bisa bikin member only saja sebenarnya. Stockton. Ya, Burns bagus. Ayo, Burnsnya udah bagus ini dari tadi defend terus, kan. Soalnya kita main long ball ini. Aduh, kenapa lagi? Handsball ya? Oh, untung aja handsball. Peluang buat kita ini. Ayo, Bakinson. Vincent Young. Elkan Bagot. Ya ampun, pastinya Elkan. Aduh, gila sih ini sih. Member apa, Bang? Member ini, member YouTube. Ayo enggak. Elkan dapat. Nah, ini nih. Bayar gak ya? Bayar 10.000. Tenang saya, tidak mahal-mahal. Aduh, ya ampun. Belakang, woi, mana ini? Tidak ada yang support. Offside kah? Offside. Oh, anggota. Aku tidak punya uang kah? 10.000. Enggak, itu menanti, masih lama itu. Saya subscriber aja baru 200, Pak. Itu berapa subscriber itu bikin member? Saya tidak tahu. Evans, ayo Evans. Come on, shooting. Aduh. Kenapa sih? Berat banget nih pemain. Stockton, aduh ya ampun, susah sih ini. Udah udah sehari nggak main aja kayak gini, Pak. Lihat aja lah. Ya Allah. Ya sesuai prediksi kita dibantai-bantai di awal. 10, Pak. Jangan kayak gini-gini ya. Sumpah iya sih ini tidak bisa, ini terlalu rusuh, Pak. Terlalu rusuh komennya. Ya udah kita post match interview dulu setelah pertandingan. Astaga, pertandingan ya awal yang tidak saya inginkan, free agent. Saya mau ngecek. Time for just a few questions. Interview kita ditanya apa, jawab apa? Kan iya memang. Baru loh jadi manajer saya. Oke, kita suruh supporternya sabar ya. Sabar. Nanti ada saatnya kalian promosi ke Liga Inggris lagi. Tenang aja, ada waktunya. Ini aja. Bilang aja lagi ngepur. Ngepur apa, Pak? Emang susah itu. Ya Allah. Paling degradasi. Dasar lu. Bener-bener lu. Kalau sampai degradasi sih, wah, series ini bakal panjang, Pak. Paling degradasi, gila. No further questions, thanks. Ya, terima kasih ya. Next game kita menang lah ya lawan Fulham. Aduh, lawan Fulham lagi, astaga. Kenapa? Ya Allah, lawan Fulham. Aduh, lawan Fulham. Free agent ya. Ya, terima kasih sama-sama. Keep working hard. Bilang kayak gitu. Kerja terus kau. Oke. Transfer hub ke ini, degradasi ke Premier League. Tidak ada, Pak, degradasi ke Premier League. Degradasi ke Premier League. Ya Allah. Player name. Enggak. Di mana sih caranya? Oh, ini. Free agent. Alderweireld tuh
Nih, Toby ini perasaan free agent deh dia deh. Oh iya kan, kontrak expiring in 10 month. 10 bulan lagi kita bisa. Oke, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Oke. Saya kemarin kan baru dapat info kan, habis tiba-tiba muncul FYP free agent yang bagus, ternyata Toby 10 bulan lagi ya, 10 bulan lagi. Berarti nanti di paruh musim kita beli Toby ya. Coba negosiasi sama dia, coba free agent lagi. Kita ini. Siapa? Oh, masih 16 tahun tapi saya tidak butuh center forward. Udah banyak. Ini siapa? Konstantinosa, tidak. Siapa Anda? Ini siapa? Stylianos Frontis. Aduh. Tidak. Ya sudah, itu aja dulu ya. Saya soalnya duit cuma 3 juta, Pak. Tidak bisa beli yang aneh-aneh. Scout instruction. Oh. Oke, ini pemain-pemain muda nih. Right back. Oke. Coba kita ini ya, coba kita scout ya. Dia. Lumayan tuh. Raul Garcia tidak. Ini Callum Doyle tidak. Center back tidak. Jayden Brown. Left wing back tidak. Striker dong. Middlesbrough. Oke. Loan lagi dia dari Arsenal. Aduh. Ini bagus nih orang tuh tadi. Ya, hilang lagi tuh. Oke dah. Kita ke mana sekarang? Ke transfer squad hub coba bentar. Saya mau lihat pemain-pemain yang kontraknya udah mau habis. Kontrak 10 aduh, Thompson 10 bulan lagi, Pak. Oh, loan sih dari Brentford. Ini siapa? Clement. 10 bulan Kenlock lagi di 11 bulan. Andoh siapa? Emang kita punya back Andoh ya? Elkan Bagot masih 2 tahun lagi. Nih 10 bulan Bakinson. Aduh. Ini kita kayaknya harus beli pemain banyak di left wing, center midfield. Ini soalnya pada mau cabut semua nih musim depan nih. Bono juga, kan pada hilang semua ini, pada cabut semua ini. Musim depan pada cabut semua ini banyak. Saya harus, soalnya banyak pemain loan kita nih. Ini siapa ini? Edwards transfer offer. Edwards tidak, saya tidak jual. Sabar, saya lagi krisis pemain. Suka ngaco. Kirain saya ngaco, tapi begitu, gila. Apa ini? El Mizzoni. I'll think about it. Ya, nanti lihat saja nanti ya. El Mizzoni berapa umurnya, gila. Aneh-aneh aja. Big match lawan Fulham minta main. Piye. Pigot. Sharpness-nya kok tinggal 15 Pigot. Ya Allah, lihat. Ya udah, Anda masuk. Edwards boleh masuk sama Aluko boleh. Ya udah, Anda boleh. Nanti babak kedua Evans ganti ya. Rizzo. Oh, ini bisa ganti. Ini bisa bawa sih Rizzo nih. Begot nanti dulu ya, Begot ya. Kang tidak usah ya, tidak usah bawa deh, Kang. Udah, ini aja. Rizzo nanti bisa ganti Chaplin. Oke dah, aman. Krisis ke Barca. Waduh. Astagfirullah. Aduh, lawan Fulham lagi, gila. Fulham tuh divisi 1, enggak divisi 2. Divisi 2 kan dia. Dor, ya bagus Selina. Kayak gitu dong kalau di match. Anda kalau di match kayaknya lemas banget, kayak tidak dikasih makan Selina. Ya. Ini dia. Mulai lagi kita, apakah kita akan dibantai ya? Sepertinya at least tidak dibantai lah ya. Setidaknya kita bisa melawan. Alongside me is the former Arsenal and West Ham midfield player Stuart Robson. And what we have on the menu is
is live action from the Carabao Cup. It is Fulham, and they take on Ipswich Town. Thanks, Derek. The hosts are clear favourites going Gue tebak skornya 3-1. 3 buat siapa? Anda predik deh. Anda predik deh. 3 buat siapa? 1 buat siapa? The hosts don't go through, though, it will be a major upset. And this is the team. Oh iya, ada apa namanya? Ada sistem ini tahu yang apa yang predik-predik kayak gitu di Streamlabs. Tapi saya tidak tahu caranya gimana. 3 buat lo. Oke, sepertinya Anda Fabio Carvalho. Saya cuma tahu Fabio Carvalho doang sama Tete. Yang lainnya tidak tahu saya. Fabio Carvalho ke Liverpool kan? Kalau tidak salah. Ini dia starting 11 dari Ipswich Town. Ya tidak banyak berubah sih, cuma Evans doang ganti sama Morsi. Aduh, kenapa Morsi kaptennya pak? Pernah main Brawlhalla bang? Tidak pernah. Pernah sih sekali yang ini kan yang kartun-kartun berantem itu kan, yang ada pakai palu, pakai apa? Iya nggak sih? Lu kaptennya jangan ini deh. Instructions, roll. Kapten mana kapten? Loh. Oh, kapten tidak bisa diganti lagi, astaga. Kenapa si Morsi kaptennya? Tapi nggak apa sih. Tidak pernah. Kayaknya pernah sekali sih, cuma saya tidak tertarik main Brawlhalla. Ayo, bisa ini. Come on. Udah. Dava Tala. Anda baru atau sudah lama Dava? Di sini. Ayo, mari kick off. Saya tidak rubah strategi sama sekali ya ini ya. Ya, Chaplin, Bakinson, Selina overtop langsung. Astaga. Bagus, dapat Selina. Tiba-tiba dapat gitu gila. Bone. Ya Allah, out, yes. Baru bang, jangan lupa di subscribe. Ya formalitas lah. Baru jangan lupa di subscribe. Buset. Kemana itu sundulan? Halo. Jangan lupa di subscribe Mas Dava. Oke. Thompson dapat, yes. Awas, Selina ayo dapat Selina. Come on. Lewati dia Selina. Alah. Kok ada pemain saya tidak tahu Pak ya, emang gitu. Saya cuma dengar doang. Pemain Fulham. Oh iya, saya tahu itu sama Carvalho tadi. Saya tahu itu doang 2. Yang lainnya saya tidak tahu. Ayo Bone. Bisa Bone. Ayo. Bakinson di tengah. Beda ya bener-bener ya. Saya main Ultimate Team cepat-cepat, tiba-tiba main ini kan agak ini. Cavaleiro. Iya, kemana dia? Kenapa tidak ditangkap Walton? Halo. Selina dapat. Ayo dapat itu L. Ya ampun, Anda minta main doang Anda. Jangan mengecewakan saya Anda. Mizo siapa tadi? L siapa tadi namanya? Saya tidak tahu. Mitrovic. Halo. Bagus sekali Walton. Gila, dia berapa kali penyelamatan kayak gitu Pak, penting banget itu penyelamatannya. Save-nya. Depan gawang 1v1. Kan kita punya kiper cakep Pak. Kalau tidak udah kebobol, udah kebantai kali. Carvalho. Ya, Bakinson, ayo. Langsung Bone. Dapat Bone, yes. Astaga. Wilson. Aduh. Oh, untung dia nggak lanjut sprint. Mitrovic kan. Lari back. Oke, mantap. Apa itu? Saya melihat nama biru di situ.
Ayo Mizoni, oh Mizoni namanya. Shooting, ayo come on. Astaga, bagus. Tidak mengecewakan dia ternyata. Bakinson, sabar Pak, saya belum lihat chat. Lagi nyerang. Kan. Selamat 200 subscriber dan videonya, terima kasih sama-sama. Claudio. Kenapa Upin Ipin yetim? Hah? Yetim? Carvalho berbahaya dia. Oke, bagus Burns. Tapi dapat lagi mereka. No, oke. Aman. Yetim apa Pak? Yeti. Oh ya Allah. Yatim. Iya, saya baru nyambung. Halo Galeno. Halo Arka. Karena kalau lihat yang mulet. Apa itu maksudnya? Morsi ya, Bakinson. Ayo Bakinson, Bono itu. Dapat Bono. Shooting ayo, come on. Yes. Fulham loh. Ayo joget dulu kita, ya kan? Joget dulu. Ya. Lagunya gimana sih? Saya lupa lagunya. Ya. Putar. Ayo goyang. Agak hoki sih cuma. Ya sudahlah. Pasti kepel. Yang nonton 6 loh. Saya tidak expect FIFA bakal sebanyak ini penontonnya. Oke lah, bagus. Carvalho. Carvalho, Mitrovic. Awas, winger ya. Oke. Dapat Burns, bagus sekali Burns Anda. Cakep. Ya, ayo. Naik Selina. Naik tengahnya, Ya, bagus banget itu. Selina, lihat Selina. Oh, enggak. Morsi. Bakinson. Bono, shooting. Masih dapat ternyata. Kirain saya GG Pak Arka. Karena kalau lihat mulut pasti kepal. Ya Allah. Anda saya time out ya. Buset. Buset, mana pemainnya gila. Mizoni ya. Tidak banyak expect ya. GG Pak Arka pasti. Sumpah Pak, ini siapa sih Arka ini, ya ampun. Selina, dapat Selina, ayo. Tuh. Wilson. Sliding. Bagus sekali. Bersih sit. Aman. Ya. Edmundson untung kira tadi niat saya pengen ke Burns gitu loh. Offside Chaplin. Udah aku mau makan, jangan Kak Bobby nanti di-kick dari negara. Ya gue mau makan, ya makanlah Anda. Makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar bener itu kelakuanmu. Francois. Carvalho. Sendirian dia Carvalho. Tempelnya terus. Ya, ayo. Ini kalau kita bisa ngalahin Fulham sih, fans Ipswich Town mungkin akan teriak-teriak, wah kita ngalahin Fulham. Bono dapat. Ayolah, turun pulang. Pulang Anda semua, pulang. Ya, ayo. Ya, Mitrovic. Awas itu wingernya. Ya, bagus. Dia striker dia kemana Pak dari tadi? Carvalho mulu loh yang megang bola. Bang, coba selebrasinya tahan R1 R3. Oke. Nanti ya kalau gol. Aduh, pengen berak. Kenapa orang-orang nonton saya kebelet buang air Pak? Halo. 201 masih. Francois. Carvalho.
Seri, oh iya. Seri. Carvalho. Iya, ampun. Well, they want that equalizer, but the passing Calavero. remains smooth. Ke tengah, Mitrovic, Seri, Seri. Wilson. Mulai. Kan? Mulai kan? Cuts it back. Mulai kerasukan nih. Untung bagus sekali Welton. Gila Welton. Dua penyelamatan penting lu gila. Dia terbang, Bang. Lihat. Bisa terbang kayak gitu gila. Oke. Welton oke. They take it short. Seri. Ya bagus. Doesn't want to give it away Ya, here. ternyata dia tidak terlalu mengecewakan. Chaplin terlalu. Pass, easily intercepted. Ini passingnya Burns sih terlalu kencang. Wilson. Ya bagus. Ayo Burns dapat. Inside your own penalty area. Ya ayo overtop langsung. Ayo long ball. Chaplin bagus banget gila dapat Under the circumstances there. tengah. Ya. Aduh, tertutup sama ya itulah. Jadiin kapten Bang, kipernya tidak apa namanya? Kalau kapten di sini ada yang ini loh, traits leadershipnya gitu. Yes, it's an exciting move for him, and hopefully we'll now see the best of him. But he'll Leadership accept the maksudnya equipment to apa win namanya over gini. fans. The move suits everybody. Gimana ya? Yang bisa jadi kapten sama yang nggak bisa. Fulham are controlling possession, but they've shown a Ya real lack ampun, of dia creativity kesandung today. karena They apa need to be itu? far more inventive in the final Dapat third press if they're to terus. turn things round here. Press terus. The attack looks Ya promising. dapat On a bad touch like that, body usually seat. will Saya lead tidak the ball away. mencetak apa-apa And the itu ya referee has Allah. awarded the free kick. He tried to play advantage, but it wasn't forthcoming. Harus tes dulu. Enggak, leadership ada traitsnya gitu loh, ada. Ntar saya tunjukin deh. Didn't Ntar. warrant a Nih. Bisa dilihat dari sini nggak ya? Nih, traits and celebration. Ini kan Morsi nggak ada nih, Evans yang ada tuh si Evans ya tuh. Leadership si Evans ada. Jadi apa namanya, biasanya saya kasih yang ke pemain-pemain ada traits leadershipnya gitu. Saya nggak tahu ya efeknya apa. Welton nggak ada loh. Nggak ada Welton. Yang ada cuma Evans. Oh, long throw ini kayak arahan nih. Rizzo tidak ada pasti. Ini tidak ada. Burns ada? Tidak ada. Tidak ada ya, cuma Evans doang yang ada. Yang ada leadershipnya. Traitsnya gitu. Kalau di PES tuh apa ya namanya? PES ada nggak sih kayak gitu-gitu? Apa semua bisa dijadiin kapten? Well, we have 30 Passing, minutes to ayo go. passing, ayo. Ya ampun. Menit ke 60. It's a neat move. Kan. Lewat lagi gila. Ya, offside, bagus. But offside nonetheless. Saya hargai perjuangan Anda wasit. Langsung depan. Deserves credit for Aduh, winning the ball saya back. kalau main long ball gitu tuh. Kalau dapat sih enak sih. Tete. Berbeda dengan And timnas now ya. Kenny Tete. Giving the ball to the Bagus, opposition ayo. that time. Ayo pemain. Saya semua bisa kayaknya. Oh, kalau PES semua bisa ya. Bakinson They need to get tighter. mencari, ya Allah. Could be dangerous. Played into the Bakinson. center. A deft clearance. Ini 1-0 aja kita udah cukup, Pak. Cukup banget ini. Well, he read that brilliantly. Ayolah, bisa lah. Tahan lah, jangan sampai seri lah. Seri adu penalti ini. Adu penalti atau ada replaynya ya? Atau nanti ada leg 2-nya ya? Enggak deh, kayaknya leg 2 deh. Ada replaynya gitu. Alexander Mitrovic. Janganlah, langsung menang aja lah, langsung lah. Supaya tidak menemenin jadwal. Ya, ayo. El Mizzoni. Selina, ya. Aduh, passingnya kayak gitu. 20 minutes to go. Ya, tinggal 2 sekarang penontonnya, mantap. Tadi rame ada 6. Awas, offside juga sih. Carvalho awas. Do from here. Mitrovic, Seri. Calavero, Welton. The keeper 3 has to save. concentrate. 3 save, gila. Ayo, oke. Time for a change. Mizzoni keluar deh.
Ini keluar. Evans masuk. Ya. Berarti yang ngikutin road apa namanya chasing the glory-nya cuma beberapa orang doang, Pak. Ya ampun, Reed. Tosin, ayo, boleh press, ayo. Sebenarnya resiko kan, resiko kayak gitu sih kalau di press tuh. Ayo dong yang benar itu backnya. No. Bahaya banget. Tung aja. Berani dia main kayak gitu juga. Saya sih yang mainin, saya ngontrol mereka. Bone ya dapat, ayo Bone shooting aja. Yes. Come on, let's go 2-0 lawan Fulham. Gila. 2-0 lawan Fulham. Saya enggak bener-bener nggak expect bisa menang 2-0 lawan Fulham gini sih. Udah boleh switch ya Bakinson buat pertandingan selanjutnya. Ya, Bone shooting bagus. 2 gol Anda Bone. Bone 2 gol ya. Mitrovic, Reed, ayo. Kayaknya Bone kita permanenin gak sih? Atau kita mendingan beli striker baru? Beli striker baru juga. Mau berapa harganya? Ayo kejar, dapat ya. Langsung. Dapat Chaplin, ya kan? Dapat kan, enak kan? Offside, Carroll, hati-hati Carroll. Anda boleh masuk Donatien. Depan. Bagus Donatien. Gila Donatien, saya gimana apa namanya ininya? Nyebut namanya tuh kalau nggak disebut ntar malah sepi banget. Kalau disebut takut salah. Ya, awas. Ya, press terus. Ya, kepung dia. Kepung. Kayak mainan bocah dah. Kepung. Turun, pulang. Evans. Ya Allah. Seri Wilson. No. Carvalho. Bagus banget gila Welton. 4 kali gila. Hah? Lu lihat Welton pakai apa, Pak? Hah? Save lihat deh nih, ulang ya. Saya tadi mencet kotak sih, lihat nih. Astaga, lihat. Bisa dia kayak gitu. Jeret. Keren kali, ratingnya berapa? 69 rating kayak bisa kayak gitu. Gila. Sharpness-nya juga nggak tinggi kan dia. Cuma orange sharpness-nya. Ya, ulur waktu. Masalahnya lawannya Fulham, Pak. Stansfield. Ya, ini dia, Carvalho. Muram Anda. Sudah mending Anda ke Ipswich Town saja, Carvalho gimana? Pastinya kemana itu? Umurnya berapa, Bang? Welton. Umurnya bisa lihat dari sini nggak? Sabar. Belum tua-tua amat deh kayaknya dia. Oh, tidak bisa dilihat dari sini deh. Bisa. 25 tahun umurnya. Umur 25 tahun ya masih muda sih, bisa kita bawa dia sampai Premier League atau bahkan Champions League. Ya, bagus. Kasih Walton. Ya. Mainin aja, yes. 2-0. Kita lanjut ke babak selanjutnya Carabao Cup setelah mengalahkan Fulham ya. Supporter Fulham pada bengong, semua bengong. Gila, bisa lolos kita Piala Kebo. Lawannya Fulham.
His performance in this particular game will have impressed many people. Gila, Boni 2 gol I have to say, that was yang impressive. memastikan kita Not lolos just ke his babak goals, selanjutnya. his all-round play. He was excellent. Hampir bener prediksi gue, iya. 3-1, 2-0 ya. Boni apa Bone sih nyebutnya? Boni ya? Bone. Bagus. Yo, ini striker tajam nih Bone. Bone. Ya, apalah itu. Nah, ini dong. Kan wawancara jadi enak jawabnya kan kita. Tidak bingung kayak kemarin. Suruh supporter sabar. Nih, saya beri supporter Just a couple of questions 2-0 lawan Fulham. 2 pertanyaan ya. You did it in style, gila. Oke, ini aja. Kita masih bisa berkembang lagi ya. Siapa? Vincent Yang. Oh, dia minta dimainin ya. Bis. Apa itu bis? Boni ya, stunning performance and his 2 goals. Gila. Ya, dia bermain sangat bagus lah. Tahan bulat-bulat. Oh iya, saya lupa tadi No further mencet questions. R1, Thanks for your R3. time. Ntar dulu saya ngecek deh. Bisa masuk UCL gak bang? Bisa, cuma nanti kita harus promosi ke Premier League dulu. Baru semusim main di Premier League, kalau peringkat 1, 2, 3, 4 bisa masuk UCL. Ntar saya cek dulu. Itu apa? Mana? Bisa ngecek ke sih? Tidak bisa ya, nanti deh saya cek apa R1, R3 sama L2 bulat-bulat, coba ya nanti dicek. Keep working hard ya. Terima kasih El Mizoni, walaupun ujung-ujungnya saya ganti sama apa namanya, sama si Evans, tapi ya Anda membuktikan bahwa Anda bisa bermain ternyata. Ya ini squad 1, squad 2. Squad 2 kali ya. Kita squad 2 apa squad 1 ya? Squad 1, squad 2. Squad 2 aja lah. Training day. Oke, ini simulate karena kemarin kita udah semua ya, aman ya berarti ya. Pigot 20, Edwards 43. Tidak saya training. Gila, nih jadwal padat banget, Pak. Aduh, ini Cheltenham, ini MK Dons, ini AFC Wimbledon. Bulan depan, oh enggak, bulan depan agak ringan sih. Ini Sheffield, ini ada Lincoln City, ini ada apa ini? Lupa saya namanya. Ini tidak tahu. Saya lupa ya namanya. Sumpah, kok bisa lupa? Ini Lincoln lagi, nih Oxford United, Sunderland. Ini Rotherham kalau nggak salah ya. Charlton Athletic. Ya ini Sunderland lagi dah. Oke, mari kita gas langsung lawan Burton pakai squad inti. Oke, mereka semuanya, aduh, lihat degradasi, bener degradasi, lihat. Peringkat 24. Setelah kalah berapa kemarin? 3-1 lawan Udang. Ya Allah. Udang sekarang peringkat 1 ya. Peringkat 2, gila. MK Dons yang peringkat 1. Sama goal difference, sama goal against, sama goal for ya. Ipswich, ayo Ipswich ya Allah. Oke, mari kita terbang lagi ke puncak klasemen. Ini ada di peringkat 14 mereka. Ya, saya bisa bawa si Pene, boleh bawa. Oke, kita kasih dia di babak 2. Rizzo juga boleh masuk.
Ganti pigot dah. Aman. Semoga 3 poin, ayo. 3 poin untuk Ipswich Town. Anda ngalah saja. Ya. 4-0 bisa lah ya, semoga. Semoga saja. Semoga tidak degradasi. Dan semoga promosi. Ya, minimal kita bisa masuk playoff lah ya. Ya. Ini lo bajunya kok kenapa bajunya warna-warni gitu? Gunungnya lihat, ya ampun. Kayaknya di PS5 nggak gitu deh gunungnya. Burik sekali. Ya kan, lihat. Ditunjukin lagi. Ya, saya tidak tahu siapa saja ini. Mereka numpuk di tengah berarti ya. Mainnya 5-2-1-2. Mereka sebenarnya bisa main switch ke 3-4-3 sih. Kalau fullbacknya maju ke tengah. Ya, tidak banyak perubahan dari saya. Dari Ipswich Town. Cuma nggak ada perubahan. Tadi doang subnya berubah. Sponsornya Ipswich Town memang itu bang, iya memang itu. Memang ini sponsornya. Apa tadi, tour apa gitu yang ada plus. Anda coba lihat ini dah, apa namanya, ada kok jersey officialnya di Google. 2021-2023 jersey Ipswich Town. Kalau jersey di sini apa namanya, autentik semua bro, kayak asli semua. Kalau PES kan license nggak dapet kan, cuma sampai championship doang. Itu pun tidak ada yang dapat championshipnya. Gila, langsung di press gitu. Sponsor matematika, iya matematika. Bikin kepala. Saya masih well. Ayo dapat burst, yes. Ayo Evans, passingnya yang bener. Caplit, come on, shooting, yes. Astaga, kirain saya masuk. Ya Allah, lihat. Aduh, missnya Chaplin. Kirain saya masuk gitu loh, ya ampun. Ternyata miss. Ya, botak. Ya Allah, tak. Gimana tak? Ayo, turun tak. Iya, Boni setelah mencetak 2 gol brace di pertandingan sebelumnya lawan Fulham. Chapman. Hoban, masih Hoban. Ini dia. No. Astaga, gitu. Emang tengahnya tahu kosong mulu perasaan setiap saya defense. Ya, ada baju kuning, perasaan tadi warna-warni bajunya, nah, kan belakangnya warna-warni, kenapa tadi tiba-tiba kuning gitu. Aduh. Sabar, ayo. Build up pelan-pelan, ayo bisa cetak gol kita. Masa lawan Fulham bisa menang lawan apa ini? Lawan klub kuning ini tidak bisa. Ayo bisa. Bakinson, aduh gila, mereka lebih rapet sih, lebih numpuk di tengah. Kayaknya kita skip lini tengah deh. Main dari sayap aja nggak sih? Kita ada 2
Dua apa? Could be threatening. Tolong. Tolong. Can he take Buset. the chance? Itu sih nggak. They've added to the lead. Much needed security. Aduh, kalau gini ceritanya attacking full back dah. 2-0 now. Ya ampun, ayolah, yang bener lah. Gila masa klub obesitas. Obesitas kuning ya. Ayo, aduh, gini. Under no real pressure. Hoban, ayo Hoban. Hammer. Sian. Hoban. Anda tidak bosan ngeliat saya marah-marah saja dari tadi. Oh, lovely incisive pass. Bothwick Not dapat to be burns, this ya. time. Buang aja, buang. Ya. Langsung depan. Evans, ayo. Maju dong. Woi. Woi. Ah, Selina, ya gitu dong. Mantap. Space to exploit maybe. Fake shot. Oh, tidak. Lee Evans. Evans, shooting. Get a try. Ah, His body on corner. the line. Lambang klubnya orang obesitas. Emang iya. Ayo tak, sundul. Can Oh he tidak, deliver Bakinson. without Ayo Bakinson, sundul. It didn't happen for them. Morsi dapat, ya. Good looking ball. Pelanggaran. In the opinion of the referee. Lah, kok gini? Now, Oh, what can they do from this free kick Semoga situation? masuk. No. Ah, elah. It's never going to trouble the keeper. No. Well, there you have it. The hosts have had so much of the possession, and they've made good use of it. They really have played some Chapman. good attacking football, and they look Dapat like burns. scoring more. Ya. Well, no luck. Bono. Yes. Come on. Shooting. Yes. Ambil bola boleh. Ambil bola boleh. Bono. Yes. Come on. Bono kembali mencetak gol dan memberikan harapan buat Ipswich Town. Gila, terupas langsung dari tengah. Bagus sekali Anda Chaplin. Dor. Ya, gebok saja. 2-1. Ayo comeback bisa. Powell. Tapi selama ini saya udah ada harapan seperti itu, udah selisih 1 gol, tiba-tiba kebantai, Pak. Jadi 3 gol tar selisihnya, lihat aja. Selebrasi R2. Oh iya, ya ampun. Saya langsung ambil bola gitu loh. Apa tadi? R2, L2. Duh, astaga, apa sih itu? Untung aja. Apa tadi? L2 bulat-bulat. Oke, L2 bulat-bulat ya. Saya cek dulu, sabar. Apa ininya namanya? Setting. Celebrations. L2 bulat-bulat. L2 bulat-bulat. L2 bulat timber, bukan. L2 bulat 2 kali kan? Ini bukan. Ini coba. R1 enggak. Oh ini Little Brother. Oh little ini nih. Aduh gimana? Oh Little Brother. Little blood. Bah. Ngomong apa Anda? Little Brother. Oke. Thompson ke tengah. Ayo Morsi. Bono lagi. Shooting Bono. Come on. Gila. Handball. Penalty. Yes. Peluang buat kita. Ini peluang buat kita benar-benar. L2 bulat-bulat ya nanti ya. Oke, kalau gol. Handsball, kapten mereka. Oke, ayo Bono. Bisa bro, ayo bro. Ayo Bono, bisa Bono. Ayo, mari. Ke kanan aja. Yes. L2 bulat-bulat, ayo. Dah tuh. Apa ini? Oh, Mbappe. Oke. Selebrasi Mbappe ternyata. Oke. Habis itu apa lagi tadi? Selamat. Tiba-tiba selamat. Selamat kenapa Claudio?
Well, back underway here. Yes, And they've split comeback. the 4 goals Ayo, dua between sama. them so far. Boswick Well, who's coming through Chapman. with a penalty in Powell one of ini the other apa matches. namanya, And passing-passing Alex mereka Scott sih. could fill us in. Tuh lihat, bisa rapi kayak gitu, gila. Powell. Hoban. Ya, belakang lagi Anda. Thanks for the update, Alex. Moving the ball forward with Shelton purpose. unggul ya, unggul 1-0. Dapat. Possession Ah, no. Oke, nice. He got nothing Not bad lah ya. Kena Upin Ipin kecelakaan. Kenapa? Emang mereka kecelakaan. But the fans know this is Mbappe ternyata selebrasi Mbappe. Oke. delivering it. Awas, buang bagus. Morsi. Siapa ini? Continues his run. Buset. No. Gila. Oke, Perfect tackle. dapat. Oke. Buang aja, buang. Ya, Capli, Selina. Ayo Selina. Tengah. Bone. Jil Pondok Indah. Astaga. Oh, anak Pondok Indah Anda. Pantes, lesnya les coding. Pantes. Kalau saya les Now what can they do from here? apa, tidak ada les saya. Chapman. No. Oke. Balls look likely to run through to the keeper. Easy save. Astaga. Thinking it through. Oh no, chip berbahaya. The error sees the ball. And the goalkeeper left with Gimana Welton? Aduh. Di chip bola loh. Gila. with the game then. 3-2. What will happen next? Bisa aja salah passing kayak gitu. The electronic board delivers the Ya news. 2 ampun. minutes Orban, to stop 1 gol di 2 match. Ayo Burns, kesempatan terakhir di babak pertama. Lee Evans. Selina. Morsi dapat ya. Sam Morsi here. Evans shooting. Not bad. Oh, Bang toxic dong. Gimana Anda? Kenapa malah nyuruh toxic? Ruang tembak bagus. Ya, good save dari siapa itu kipernya? Saya tidak tahu. Ayo, Trying to deliver a Boni dapat. touch and with yeah. that, the first half draws to a close. First half, This man halftime whistle. Kita masih bisa menang sih ini sih. Masih 3-2, harusnya sangat bisa menang. Ayo. plenty to consider based on what we've seen so far as the second half begins. Bang plus main Superstar apaan? Evans. Ya, Burns. Creative Ayo. about this. Kita kurang nyerang dari Counter teammates. sisinya Chaplin nih. A very good challenge and he's Shooting Chaplin. his man. Incredible Not bad Chaplin. Oke, game kayak Among Us HP. Oh, Superstar yang iya saya pernah dengar tuh. Aku pernah dengar itu. Superstar. Bagus. Gila, 2 kali save sekarang musuhnya. Saya dapat dong. Edmundson. Astaga. Ya, kontrol Morsi. Bakinson. Ayo Bakinson. Tengah. No. Chaplin. No way, bicycle kick. Chaplin. Let's see this again because the delivery into the box Hah, couldn't be any Anda better. lihat. Played into just the right area and the movement is Volley great sih for a sebenarnya, comfortable finish. karena It's a bola really terlalu great goal. rendah. No. Tapi keren. ini keren. Golnya keren. 3-3. Neither side shy about shooting in this match. Ini keren. Walaupun tidak sempurna, cuma gol seperti itu tidak mudah, Pak. Kalau udah dapat timingnya enak sih sebenarnya. Well, nothing Kalau comes of it. Anda It looked mau promising. cetak gol di dunia di real life kayak gitu, Well, kalau we wondered timingnya if enak this udah deal was dapet. going to be done. In fact, it has now been Dan itu done. benar-benar kosong kan depan gawang kan. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada apa, harusnya bisa masuk. Kalau Anda bener main Superstars. Aku kan tidak main game mobile. HP ku panas kalau pakai game mobile.
Ya ampun. Sudah dibilang. Powell has it. Powell. And now Michael Mancian. Mansian. Oke, Mansian. Waduh. Excellent Berbahaya referee. sekali itu. Advantage in operation. Ya, boleh ditekan aja. Ya. Gila, mereka Shaughnessy. di belakang banyak banget. Di depan nggak ada pemain lah kan. He's using his strength to good effect. Thompson Getting the kejar. ball forward. Anda jangan bengong aja, Thompson. Ya, bagus. Credit is Ayo, due for that bangun good serangan piece of lagi. defending. Ayo, Selina. Selina dapat. Ya, Bomb. Chaplin. Dari tadi nggak megang bola dia dari match sebelumnya juga. Ayo, Chaplin. Dapat. Masih dapat Chaplin. Ayo. Oh, a decent position. Shooting. Kena pala lagi tuh. Main di game FIFA Mobile, Bang. Saya tidak terakhir main tuh waktu event ini. Let's hear all the Event UCL. Itu terakhir main tuh. UCL yang grup itu tuh. Sekarang udah nggak main. Karena buset, kayak bosen tau. as ever, Alex. Main versus attack doang gitu. Saya kan kalau main head to head nge-lag, Pak. Nggak tahu kenapa setiap main head to head nge-lag parah. Well, nicely cut out. Kenapa tidak ke Bakinson aja Anda, Burns? Maksain sekali. Fruitful Mereka looking megang attack. bola terus nih, by the way. Halo, Still on tolong. level terms. Tolong, Winning the ball tolong saya, nicely. tolong. And a goal! Ya, tuh pas Well, mobile. there it is. It's a lovely finish. Just the right side Apa of the tadi post. selebrasinya? L2 bulat ya, oke, L2 bulat. Jangan lupa L2 bulat, About this. 4-3. 3. Well, we have Masa 20 0 poin minutes lagi? left in this game. Astaga. Brentford. Gila, kok susah banget ya? Liga ya? Tadi Fulham nggak susah gini loh. Chapman. Apa Fulham memang lagi bapuk aja dan Welton lagi bagus? Halo Bang, halo Kenzo. Halo. Mancian. Well, they're on the scent of Amir. something positive. Dapat, ayo Thompson, ayo Selina maju. Ya, Could be a chance to tengah. break here. Ada Morsi. Elah, passing AP itu. Kan, tolong. Hoban. Dia And dispossessed. sekalinya nyerang mematikan sekali sepertinya. So almost at full time, Selina. but it hasn't quite gone to plan. Ya, ayo Has it? Bone, Stuart hati-hati. interested to get your Ya, take ayo as always. Bakinson. Well, surely they get one more Kasih shot. kasih Chaplin. Get the Ya, defending. They've onside. played some great attacking football, and I think they deserve an equaliser. In what- Come on Chaplin, shooting. Gila, di save lagi sama Garat. Ya Allah. Well, you're absolutely right. He's been on great Bang, doain form Persebaya today. menang, amin. Good effort. Soalnya lagi tanding Piala Presiden ya. Kemarin menang, kemarin kalah ya lawan Persib ya. Di TikTok banyak tuh, rame tuh. Kemarin kalau lawan Persib ya 3-1 kalau nggak salah. Masuk, aduh gila loh. Garat ini, Anda kenapa tiba-tiba OP sekali? Kiper musuh. Bakin nggak dapet ini. Ayo Morsi. Kita belum. Mana ini pemain? Bakinson, shooting. Astaga. Gila, di save mulu loh. Minum apa kamu? Well, threat over for now. Counter-attacking very much an option. Ya, bagus Morsi. Over the touchline. Alah, udah menit 83 aja. Aku ganti pemain dulu lah. Rizzo atau Jackson boleh lah, main lah ya. Penny boleh di rotasi sama Thompson. Satu lagi Aluko boleh ganti Chaplin. Ya. Jangan deh. Chaplin penting. Ini aja Anda, Donatian. Dah. Bang, besok live gak? Besok hari apa? Selasa harusnya bisa live. Ya langsung 3 nih. Powell. Striker.
Nias. Yes. Molt. No. Oh. Oke, dapat. In there to take it away. Counter. Yes, ayo, come on. Poin pertama kita kah? Ayo. Jackson, Allahu Akbar. Siangnya live gak bang? Ah, siangnya itu. Saya kadang siang capek banget pak. Ya ampun, passing. Ayo, yang benar. 4-3 masa kalah sih? Kita di posisi 24 loh. Benar-benar di posisi 24. Masa kalah? Maddox. Molt. Ya emang kita tim promosi musim lalu sih. Kita tim promosi sih. Biasanya di Ipswich Town kan di EFL League tuh kan. Oke, ayo Chaplin. Ayo Chaplin. Aduh, tarik dulu ya. Jackson shooting. Gila, baru 8:30 sih. Aman sih. Ayo dapat duel. Mana ini pemainnya? Aduh, gila. Oke, Morsi dapat ayo. Jackson. Ya, ayo Jackson. Come on Jackson. Astaga. Ya Allah, elah. Kalah lagi. Gila. Udah enggak, itu udah comeback, Pak. Itu udah comeback. Astaga. No, ya ampun. Ya udah, nice try lah ya. Nice try. Aduh, 4-3. Ya, kita melawan sih, lawan Burton Albion ini. Ya ampun. Sampai kagak keinget ini, apa kagak keinget selebrasi tadi. 2 atau 3 hari sekali live siangnya bang, buset. 3 hari sekali, 3 hari, 2 atau 3 hari sekali. Oh, kirain saya sehari 3 kali. Okay. Siangnya, iya saya masih bingung pak. Siangnya tuh mau main apa? Kalau malam udah pasti FIFA nih. Karena saya udah capek dah sama eFootball, udahlah. Bilang masih ngepur. Iya, lihat aja, santai saja. Frustrating defeat for you. You never really look able to get back in the game. What the problem? Oh, what's the problem? We just didn't take our chance. Ya, masih ngepur saya. Tenang saja. 2 game awal emang ngepur. Alasan aja, gila. Ada aja alasan. Kenapa Pak bisa kalah? Karena saya lagi ngepur. Ada alasan kayak gitu ya. Oke, ini udah tadi si Kang udah berubah formasinya jadi center back. Oke. Late game penonton auto ketar-ketir. Langsung saya change position center back. Nah, ini dia. Ini masih balance saja lah ya. Atau mau jadi sweeper. Balance saja dulu ya. Anda balance saja. Anda baru masuk center back kan, Kang. Tapi aduh gila, 2 match 2 kalah. Apa kita rotasi ya ini? Ya ampun, abis ini lawan MK Dons lagi. Saya lumayan tahu sih pemain-pemain pemain MK Dons. Aduh mahal banget, 2 juta. Any position promising. Oke, ini 2.200.000 gajinya, aduh. Dari LAFC, Los Angeles FC. Volarin apa ini siapa? Oke, not bad nih orang. Volarin Balogun. Ini bisa kita loan sih maybe.
short aja, langsung masukin ke ini list. Gordon ya nanti aja lah ya, itu pemain-pemain kita coba. Aduh, musim depan hilang banyak pemain coba. Oh, ini juga udah bisa, Rizzo bisa kita mainin jadi right winger ya, kita kasih kesempatan lah ya buat dia. Pace nya 71, nggak sabar besok sekolah. Oh, Anda besok sekolah? Masih sekolah ya Allah. Lihat aja nih, lihat peringkat kita Pak. Oh, naik. Naik dari 24 jadi 22. Goal difference-nya -3. Ya ampun. Gimana ini, lawan siapa? Mereka posisi berapa? 20. Aduh ya Allah. Belum menang. Wah, ini sih buruk banget sih. Ini bener-bener karir mode terburuk saya sih, Ipswich ini. Wah. Cuma kerja bakti. Tadi saya juga kerja bakti, Pak. Cuma saya tidak datang. Tadi sebelum ambil rapot kan, tadi kan ada 6:30 apa 5:30 ya, disuruh kerja bakti dulu kan. Saya tidak datang. Saya di rumah. Orang saya baru bangun jam 8. Habis subuh tidur lagi saya. Bangun jam 8. Tapi nggak ditanyain sih, aman-aman aja sih. Nggak dimarahin Bang, aman, masih aman sih. Apa namanya tadi, nyari temen dulu. Bro, besok lu sekolah nggak? Besok sekolah, oh ada nih yang nggak ke sekolah nih. Saya jadi teman dulu. Anda tidak ketemu dia ya? Waduh, dia lagi. Siapa tuh dia? I'm Derek Ray, ready to bring you match commentary, and alongside me is Stuart Robson. And we're ready to bring you live coverage of this League One fixture. It's Cheltenham Town, and they take on Ipswich Town. Thanks, Derek. Well, often we talk about the tactics, the individual players that 3 poin ini wajib 3 poin, sumpah. Kalau tiga pertandingan. Which of these teams has the right attitude today is the big question. Kalau 3 pertandingan 0 kemenangan, wah, ini apalagi ini harusnya kalah sama kita lah ya. Cheltenham Town. Bang, kapan main PES lagi pas live? Itu dia. Saya masih rehat dulu, udah malas banget main eFootball. Tiap match kalah. Bukan kalah. Iya, kalah sih, iya. Cuma gara-gara apa? Kalah gara-gara nge-lag. Well, the wingers will be key here. They have to choose the right time to give width and the right time to come infield to support the centre forward. If they can do that, they're a potent front three. No doubt about that. Main PES 2023, itu saya salah ketik. Harusnya 2022 jadi 2023. Katanya ada timnas Indo di PES. Ya, kalau Indonesia lolos AFC, kemungkinan ada. Kalau bisa berbicara banyak di AFC ya. Tapi kalau cuma kebantai di grup stage mah ya. Cuma jadi badut doang di AFC, buat apa dimasukin? Ya FIFA, FIFA mikirnya gitu dong. Buat apa saya masukin? Mereka saja tidak perform di AFC. Aduh. Ayo, ya, long ball lagi dia. Oke. Duel, ya, dapat. Evans shooting. Aduh, gila. Dapat. Ya, Bakinson, Evans, Boni, balik. Aduh, gila. Kalau di football dapat tuh kayak gitu. Boni,
Permen Frost tuh enak banget ya. on the ball. Selamat, iya. Kosong, gila. Kok bisa kosong kayak gitu sih? Bagus banget Walton, sumpah. Majestic Anda piece of cakep sekali. goalkeeping. Well, he loves the big moments, doesn't he? And he's proved it again there. Great goalkeeping. Nggak bisa kayaknya, passing kayak gitu. Read it well. A foul, but advantage played. Gila, Pak. Hanya itu susah banget. Kan. Must take the lead here. And they have. You've got to say it Selamat has atas been. kelahiran anak pertama. Anda jangan nyebar hoak mulu, gila. Well, here's the goal again. Kelahiran It's a anak great pertama, piece anak to put it through. pertama. Good vision to set up the chance. Saya masih And he makes suci, no mistake mohon with maaf. the finish. He Belum showed pernah a lot of tersentuh. composure there. Wah. And the ball moving again. What sort of response Udah ya, will lupain we aja see itu from ya. them now? Ayo Burns, masuk. Ya, masuk Pak Eko. Evan shooting. Gila kok nggak bisa. Perasaan musuhnya shooting enak-enak aja, gila. Langsung masuk gitu. Lloyd, Aduh, Lloyd. Thomas. George Lloyd. Apa yang salah ya Allah? Di friendly match kita ngebantai Venezia dengan level yang sama dan strategi yang sama loh. Every goalkeeper would expect Selamat to atas capture Klaur Abang Fabi deh. Klaur maksudnya. moving forward effectively. No. Ih, gila. It's gone in. Well, they're really in the mood here. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa dosaku? Ya ampun, kenapa kalah mulu, gila. Astaga. Elah. Masa semusim lagi ngulang Move. di EFL League One? Able to get the volley in the way. Sit, ya Allah, sit. Gua tebak skornya 3-4, klub burung hitam menang. Klub burung hitam. Colcat. George Lloyd. Astaga. Oh, a nice looking Gila nggak bisa lari Pak, back kita Pak. Striker mereka kenceng conductor, banget. really. Ya nggak kenceng banget sih, lumayan kenceng. Ya ayo, bisa yuk. Mina, Ayo main sabar. Sam Morsey. Main adem, lihat peluang. Ayo get in behind Bone. On and on he goes. Bisa. Yes. Shooting Bone. An alert piece of defending. Offside. Offside. Burung putih maksudnya. Oh ya putih ya itu ya. Iya bener putih. Ada putih, hitam sama merah. Lambang klubnya. Well, as you can see, the hosts have had most of the ball. They've passed it well. Ya. The movement's been good, and they've been Gila well masa close kebantai their 2-0 lead. Could lagi get ya even Allah. better here. Untuk para fans Ipswich, sabar ya. Take advantage. Astaga, gila. Bisa kiper kayak gitu. Bener-bener deh. Short corner aja, ayo Chaplin. And taken short. Selina deh ini. Chaplinnya mana Pak? And he cuts in from the wing. Morsi. Gila itu bagus banget. Ya ampun. Short corner aja. Selina, boleh Chaplin, oke. Passing dulu. Chaplin, Oh, he's left his Chaplin, marker for shooting. Weak foot sih dia itu. Jack carries an initial Katanya pelatihnya threat. Ipswich masih ngepur, sabar aja. Breaking at pace with menace. Ngepur sampai akhir musim ya. And now with Thompson. Oke, belakang dulu. Sabar, Bakinson. Could be dangerous. Morsi, shooting. Chance. Ya Allah, tiang. Got in the way. Ampun. The attack will peter out. Keeper's Astaga. ball. Aduh, FIFA legendary. Mengapa Anda begitu sulit untuk ditaklukkan? Shooting. Astaga, Chaplin, you have new follower. Terima kasih Sikli quarter 4. Sudah follow. Lloyd. Thomas. Astaga, bisa lolos. Di chip nih. How about that for a chip? Savouring. Pure brilliance. Well, you've got to say an 3-0, incredible first half simple. performance. Dam, 3-0 itu, deng, udah 3-0, simple banget, gila, dibantai lagi. Good ball to switch the play.
Apa yang salah ya? Saya mainnya cupu ya, saya mainnya cupu, makanya levelnya cuma legendary, Pak. Can they hit on the Perasaan level legendary tadi menang lawan Fulham, kenapa sekarang jadi bapuk sekali di liga? Selamat atas keluarnya Bang Fabio dari keluarga. Masa apa iya? The clearance wasn't decisive. Evans, kayaknya saya kurang memanfaatkan sayap deh, tapi nyerang tuh dari sayap mulu loh, gila. Tuh kan, aduh ya ampun, Mai 27 bulan Mei. Saking stresnya ya, gila. Going well. Evans shooting, yo Well, he ampun, committed himself. astaga, ada iya kali ini saya kena apa, kutukan apa, cok, astaga. Deciding to go short with this one. Selina, Preferring to go infield. tendangan apa itu Selina, melemah A long sekali. way wide. Bang, breaking news, Bang. Apa iya? Oh iya, apa iya? Wasit males saya They're at the halfway Ya stage. Allah, 3-0. Gila, 3-0 ya ampun, saya mau nangis gila. Ngelihatnya ya ampun, saya main kayak gimana? Ini gimana Two teams buat have promosi switched ya around ampun. and are ready now for the second half. Ayo. Aduh, Ipswich Town. Astagfirullahaladzim, ya ampun. And there's the feed. Buang. And the no-no Kosong mulu straight. tengahnya, gila. Itu dia salahnya. Defense kita kosong mulu tengahnya. Gimana cara mengisi kekosongan itu? And a successful intervention, winning the ball back. Ya. Defense saya tengahnya kosong. Seperti hati Anda. Wah. They'll be a bit annoyed to have lost the ball. Dah, Good pressure high up freak the banget. pitch. Saya bercandanya. Tidak jelas sekali. Awas. Kan. Bang, tahu gak nama panjangku yaitu Claudio? Ya. Itu bercandaan saya waktu SD sih. Macaulay Bonne. Dapat. Ya. Ayo Bone. Come on Bone. Shooting. Ya ampun, gila diapit 2 benua. Gila. Can they do something positive? Diapit 2 benua dan 2 samudra langsung si Bone, gila. Something positive, but it faded away. Caplin, ayo Caplin. And the pass was just that little bit off. Really found its target. Substitution time it is here. Lah. Aduh, ya ampun. Thomas, aduh. Awas. Right. Menulis, Thomas. It is R1 decent bulat winning ya, attempt R1 here. bulat Bang Do. Saya tahu itu. He made it look simple, really. Saya udah pernah nyoba kok, Bang Do. Thomas, alah, ayolah. Aduh, alah. Bulan Mei, oke. Bagus, Wolverhampton, ayo. Gila, ini nggak bisa 3 poin nih kalau begini nih, ya ampun. Selina. Oke, main sabar, ayo, bisa yuk. Overtop langsung, kenapa? And unable to keep possession. Yalah. Udah males dah gue, udah sumpah. Main kayak gini, gila. Nge-lag sih enggak. Cuma rada ini aja, bangsat aja musuhnya ini. Bang, tahu gak? Aduh, ntar dulu Bang, bentar. Ya, ayo Evans. Caplin. Ya, come on. Aduh, gila kok bisa dapat aja sih dia. Aduh. Saya sudah fake shot manja loh. Coming through of a penalty in one of the other matches, and Alex Scott can fill us in. Burn. Boni, ayo Boni dapat. Aduh, gila. Elah. Thank you, Alex. Gila bisa dapat. Flag does go up. Must have Offside. been close. Untung aja offside. Ganti deh Bakinson. Semangat Bang. Terima kasih Cokolateku. Bang, tahu gak makanan yang sering datengin banyak orang yaitu kita Cilandak. Cilandak Town Square. Iya, kenapa Cilandak Town Square? Makanan itu kan tempat berbelanja. Ada Couldn't hang on store to it. Lego di situ.
R2 segitiga ngayun bayi. Ya itu yang baby itu, saya tahu itu. Thomas. Belum pernah nyoba sih, cuma waktu itu pernah keluar aja. Tiba-tiba pemainnya selebrasi kayak gitu. And executed. Evans. Ya, ayo Carroll. Itu lihat Chaplin ya. Ayo Chaplin, ayo Chaplin. Chaplin. And players waiting at the Fines, centre. ayo Fines. And the goal kick it'll be. Too much height on the Citos kan shot. cemilan. Oh Citos. Iya ya, saya tahu Citos yang aku apa namanya suka yang ini. Gila 10 shot kita. 10 shot, nggak ada yang masuk. Berarti emang bukan salah pelatihnya. Went in strongly, Nyari pembelaan lagi. ETT. Thomas. Inside the final quarter of an hour now. Ayolah musuh, burung putih. Aku si burung putih. It's with Williams. Enakan Ciki. Ya kan itu Ciki. Ayo Carroll. Ya, kasih Chaplin. Connor Chaplin. Tunggu Burns ya. Burns, ayo Burns. Options in the centre. Langsung crossing Burns. Bone. Gila. Dapat. Ya. Masuk. Ayo. Ambil bola, boleh ambil bola, ambil. Much to the annoyance of the keeper. Ya udah, Bangdo aja, siu. Bisa siu nggak? Nggak bisa lagi, As. Cukur brewok pelatihnya buang sial. Oke, bener ya. Cukur brewok buang sial. Buang sial bener ya. Coba nanti saya coba. Cukur brewok bisa nggak? 3-1 the score. Ya, 3-1. Goal difference-nya jadi 5, -5 kita. Memalukan sekali saya main. Itu. It's with Williams. Tuh gila bisa dia passing bisa rapih kayak gitu musuhnya. Ya ampun. Alert defending. Saya buset amburadul. Nah, lihatlah. Pemain yang nyamperin bola apa bukan bola yang nyamperin pemain. Connor Chaplin. Ya Burns, ayo Burns. Bisa Burns. Crossing, Bone. Aduh Boni. Carroll dua. Corner? Yes, corner. Oke. Fabio mau dibrewok. Mohon bersabar, ini bukan ujian nasional ya. Kamu belum pernah kan ujian nasional? Saya sudah pernah. Botak. Ya, Morsi. Good looking ball. Chaplin, Bone, shooting. Astaga. Great chance to make it a brace, but the keeper had Pasti apa salah saya? Tolong. Bisa nggak gol? Aduh. Gila. Kipernya sih lagi rada-rada ya. Bener-bener ya kipernya ya. Evans sundul. Nggak dapet mulu gila corner. Selina shooting. Elah. Tahu capek saya main. Aduh. Can they do something Aduh. positive on the counter attack? All hands on deck. Bagus Edmundson, ayo. Build up serangan lagi. Sisa 2 menit ya, at least bisa 1 gol lah. Ayo. Biar nggak malu-maluin amat. Boni dapat ya. This is looking Ayo. threatening. Tom Carroll. Evan shooting. Gila kipernya. Sumpah kipernya It's away. sedikit tidak make sense ya. Boni shooting lagi. Wah, sumpah kipernya dari tadi, Pak. Sampai jam 2 ya. Sabeton please. Tidak ada yang donate. Minta sabeton pula. Ya ampun, cukur semua rambutnya pelatih atau menang terus. Tidak. Janganlah. Kepala saya peyang. Kalau dicukur semua kelihatan peyangnya. Aduh, buset deh. Ayolah. And that is going to be that. 3-1 udah. A tale of woe in terms of the Udah. scoreline as Nggak far as apa-apa the ya business Anda. is concerned. Duit tidak dapat, saya yang capek. Itu dia. Astagfirullah. Kalah lagi, gimana ini interview? Ya ampun. MK Dons kalah lawan Charlton 3-0 ya. Masih ngepur kok. Gak apa-apa, Bu. We've got time for a few Kamu. questions. That was very for you and very disappointing result. Iya, memang. You don't look.
Lah kita dari tadi loh di mulu sama kiper. 2 minus goal defeat in the end what's wrong, what's apa. Ya tidak bisa disalahkan pemain ya, jangan nyalain pemain di media ya bang. Nanti kelas 5 tuh kita belajar apa aja sih? Kau belajar pengakaran, habis itu pecahan, habis itu skala, jarak pada peta gitu, habis itu ya gitu-gitulah. Belajar sejarah, bukan yang pokok doang. Iya, pecahan, akar, Thank you for answering the questions. akar pangkat 3, terus ada apa, skala, ada apa, debit volume gitu. Ya Allah, tapi rating manajer saya 91 sih, itu bagus sih itu. Belajar matematika, la 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 la. Kembali lagi ke posisi 24. Tahun MK Dons lagi, MK Dons di peringkat atas ya Allah. Jadi Cukur Brewok, oh iya Cukur Brewok. Oke, terima kasih sudah ngingetin. Sepertinya saya harus mainin Elkan Beget. Mana Cukur Brewok di mana? Office. Mana? Edit Manager nih dia. Edit Manager. Sebenarnya udah cakep sih kayak gini. Mana? Rambut. Oh enggak, rambut bukan di sini. Bukan di sini. Di hair. Nah, ini dia. Facial hair. Nah, Cukur Brewok ya. Ih, kayak orang tua banget pak kelihatannya. Kayak orang tua loh kelihatannya. Ya ampun. No. Continue editing. Coba mukanya kita ganti dikit ya. Ini kayak orang tua banget pak, keriput banget gila. Jangan keriput lah. Mudaan dikit. Tolong. Itu kenapa keriput gitu ya, halo? Ya ampun. Ini boleh lah. Dah, kayak gini aja. Yes, save. Bang Cukur sekarang sama pakai facecam? Enggak, pelatih ini, bukan aku beneran. Aku mah kagak ada brewok. Oke, kita coba rotasi tim ya. Oke, Beget main, Vincent yang jangan dulu. Pigot boleh main deh, Anda Pigot. Ya, boleh main Anda Pigot. Aduh. Bone lagi bagus-bagus ya, si Pene boleh main. Ayo. Thompson ganti dulu. Oke. Mana tadi? Right midfield Rizzo bawa, boleh. Kang juga boleh sih bawa sih. Mana Kang? Gila udah pada nggak dimainin. Astaga. Burjas lihat tuh. Ya ampun, moralnya 3. Moralnya. Lihat mukanya, fotonya saja sudah muram begitu. Anda kasih lawan. Burjas. Maaf saya tidak bisa mainin semua karena pertandingannya penting-penting ini. Rizzo boleh bawa deh, ganti Jackson boleh. Nah, Fabio kan masih muda, iya masih muda saya. Untung saja saya masih muda. Jadi tim bang kan bisa dibagi jadi beberapa tim. Jadi tinggal rotasi, tinggal digeser nih. Bisa, aku juga tinggal geser. Tenang saja, saya tahu kok yang kayak gitu-gitu. Selina, ya ampun, ini turun ya dia ya dari apa namanya, Edwards boleh main deh, yuk. Aduh gila loh, bener-bener apa namanya, kebantai mulu kita.
Live sampai jam berapa? Sampai jam 10. Aduh, udah jam 10 gila. Tuh kok di sini OP loh mereka loh, ya ampun. Anda punya masalah apa? Nih lihat nih. Tuh syutingnya bagus. Ya, itu jelek sih. Di training tuh mereka bagus. Astaga. Tuh bisa finishing kayak gitu gila. Di match mana bisa kayak gitu. Si match janganlah. Saya mau menikmati kesusah-susahannya apa namanya, jerih payahnya. Kita mulai dari bawah Ipswich Town, jangan di match. Saya mau menemani apa namanya pemain-pemain ini dari bawah. Ini dia MK Dons. Perpecahan antara AFC Wimbledon dan ya Allah. Dikasih unjuk lagi ininya apa namanya tabelnya, ya ampun. Ya ini match terakhir mungkin ya buat hari ini. Saya sudah cukup lah. Saya cuma menang sekali tadi lawan Fulham dari 5 match atau 4 match ya. Lawan tim Mas Kumis. Oh iya Mas Kumis, benar. Mas Kapin. Ipswich tidak banyak perubahan, cuma ada di sayap kiri ada perubahan. Iya, sayap kiri dua-duanya. Hebat banget. Oh ya ampun, ini Jamie Cumming, Kessler Hayden, Harry Darling, Lewington, Moesa, Scott Twine, Troy Parrott, ada Smith, Kessler Hayden, Harvey. Hebat banget loh lawan Fulham menang. Lawan apa? Tapi lawan ininya diobok-obok. Ayolah MK Dons, mengalah ya Anda ya, tolong. Anda bisa menang di universe lain, yaitu ya universe-nya Mas Kumis. Oke, ayo mari. Portman Stadium belum pernah bergemuruh gol kemenangan. Kita selalu kalah. Astaga. Smith. Nah, ini mungkin Moesa. Mungkin saya tahu nih pemainnya nih beberapa. Troy Parrott. Smith, Troy Parrott. Aduh, bahaya. No. Bahaya. Aduh, corner lagi. Gua tebak 2-0 tim Kuda menang. Kuda. Oh, Kuda. Oh, saya ya Kuda ya. Ya, semoga saja. Edwards, bagus Edwards. Tapi kenapa ngebuangnya ke situ Edwards? Tidak ke depan saja. Troy Parrott. Masih Troy Parrott, ke belakang ada Twine. Gila. Moesa berbahaya. Elkan Bagot, jaga dia Elkan Bagot. No, Welton. Oke. Gila, langsung ditekan. Bas selama pertandingan diam. Masa diam? Bukan konten kreator apa namanya? Evans. Ayo Chaplin, corner Chaplin, yes. Lewat. Come on. Depan. Tengah. Astaga, kemana itu? Kessler Hayden lagi dapat. Auto jadi ijat. Aduh. Mohon maaf, tapi kan gitu kan emang kan. Saya tidak ngejek. Yang ngejek sih itu sih masuknya. Cuma kan faktanya memang seperti itu. Moesa, sendirian dia Moesa langsung ke Twine. Masih Twine. Ya dapat Burns. Ya Allah. Dapat tuh. Ya. Auto jadi. Kamu jangan ngejek lah ya. Kami tidak mengejek, Bapak. Pigot sampai bawah banget gila defense-nya. Bakinson, ayo Bakinson. Sprint. Ayolah. Astaga. Ayo, ya ampun. Dapat Bakinson, bagus. Ayo Pigot. Anda sudah dikasih kesempatan, jangan mengecewakan saya Anda. Pigot. Bakinson.
Far from a good pass. Lewington. Ya ampun Edward, apa sih Anda? Ya ampun. Ayo bener lah, main. Smith. Nah, Lewington, sang kapten dari MK Dons. Smith. Saya tidak tahu ini siapa, gimana bacanya. Darling. Lewington. Bagus, ayo Bakinson, dapat. Yes. Mereka nggak main Coventry ya, nggak mainin Coventry. Ayo Edward shooting, tidak dapat. Ayo Chaplin dapat ya. Cutback Evans. Troy Parrott. Aduh, sekot Troy Parrott sih. Pigot. Ya ampun, kenapa Troy Parrott yang saya sebut? Bang, udah nonton Top Gun Maverick belum? Nih Jamie Cumming agak rada-rada juga ya Anda ya, awas aja. Nge-save mulu. Edmondson. Shooting. Aduh, kagak dapat gila. Edward, ayo Edward. Dapat ya. Morsi. Ya. Ayo Bakinson. Kerja keras Anda Bakinson. Pigot, shooting Pigot. Ah, gila kagak masuk lagi. Moesa, aduh, counter. Troy Parrott, ini dia Troy Parrott yang sesungguhnya. Lari Elkan Bagot. Bagus sekali Elkan Bagot. Oh, astaga. Handsball. Penalti ya. Ya, itu dia handsball. Elkan Bagot, ya Allah, kenapa Anda ada aja aksi Anda, Nomor 9, ini Parrott ya. Twining. Kiri. Tengah ternyata. Saya tidak melakukan kesalahan, tiba-tiba handsball gitu, gila. Elkan Bagot. Ya, saya tidak mau nyalahin Elkan, cuma gimana Elkan? Bisa Anda handsball kayak gitu Elkan? Ayo Pigot. Kenapa nggak ke Pigot, gila? Moesa, iya, mulai Moesa. Twine. Lewington. Ya, mereka lebih santai sih mainnya ini. Aduh, cannot nih, tidak bisa ini main kayak gini. Ayo Edward. Bakinson lihat ya. Pigot, shooting Pigot, ayo. Allahu Akbar, Jamie Cumming tengah mulu dari kemarin. Iya mah. Kemarin apa namanya? Ya, kayaknya emang komputer legendary tidak mudah ditebak. Edmondson dapat. Gila, apa yang Anda harapkan dari pemain-pemain? Ya, Chaplin. Shooting. Pigot, shooting. Ya Allah, tiang. Ya ampun. Gila. Tolong, ya ampun, gimana ini, kutukan apa ini? Tolong. Counter lagi. Troy Parrott. Penny kejar. Aduh. Moesa, aduh, itunya kosong tuh. Mohon maaf, halo. Ya kan, poinnya kosong. Dapat Burns. Ayo dapat dong. Gila nggak dapat. Moesa, untung aja. Nonton Top Gun dong. Ya ampun. Di bioskop ya. Ayo langsung ke daerah kanan. Ada Chaplin. Dapat loh, gila si Harvey. Jamie Cumming. Nonton kisah cinta Allah, ya ampun. Ohora. Moesa. Darling. Di bioskop terdekat ya, memang tiketnya sih cuma biasanya 30.000 40.000 ya kalau weekdays. Cuma kan kalau masuk bioskop tidak mungkin Anda tidak beli popcorn. Popcornnya bisa 60.000 70.000 Pak. Castle Hayden, ya Allah, jangan main di belakang. Aduh. Aku Livia Cayo, semangat. Oke, kamu besok sekolah ya? Ya, aku habis ini udahan kok. Popcorn mahal, iya popcorn mahal. Popcorn mahal sekali. Ini yang nonton 4 loh.
Emang ada lagi yang nonton? Ketinggalan ketiduran apa mereka? Pigot, Edwards, Evans. Gila apa sih itu? Tolong. Bakinson. Dapat, yes. Ayo Morsi. Edwards, ayo Edwards. Come on, cutback. Ih, kok cutbacknya ke sana? Awas dong. Duel, ya bagus. Ayo dapat Pigot, shooting Pigot. Ih, ganti. Gak bisa Pigot main kayak gini, gila. Gak bisa dari tadi dia udah dapat lumayan banyak peluang. Setengah peluang tapi tidak bisa di ganti. Boni, Anda masuk Boni. Lagi di mana ya? Yang komen kok cuma 2 orang, lagi di mana? Lagi 2 mana ini makanya. Kessler Hayden, alah tidak dapat lagi juga. Kayak kita coba, aduh enggak deh, jangan deh. Saya mau coba beli Kessler Hayden gitu loh. Emang kadang inisiatifnya rada-rada. Pigot, Bakinson shooting, alah gila, masa kalah mulu sih, ya Allah. Mereka tuh bisa tiba-tiba ngerebut gitu ya. Mo Esa. Ini dia yang bahaya. Troy Parrott. Dapat dong, ya. Ayo dapat. Ih, oke dapat. Edwards, ayo. Penny maju. Ya. Naik terus. Ada lihat Edwards. Ya Allah. Kok kayak gitu sih? Aduh. Capek ya saya main nih. Aduh, pelanggaran pula. Ya ampun. Piye ki mas, ya Allah. Iya 4 loh yang nonton loh. Piye ki, ya ampun. Ayo Bone. Semoga Anda bisa jadi pembeda ya Bone ya. Bone ya apalah itulah. Pokoknya ya begitu. Chaplin dapat. Yes, bagus. Boni, come on. Shooting. Apa itu, Cok? Ya Allah. Ini pemainnya agak ini ya, Anda ya. Para pemain, tolong serius dikit. Anda tidak main bola dari tadi. Evans. Ya. Bone, ya. Evans shooting. Aduh. Ih, gila kok dapat terus ya. Capek gue main. Sumpah. Bone. Bakinson, Chaplin, shooting Chaplin, ayo. Yes. Let's go, akhirnya pecah juga kutukan. Astaga, ya Allah. Jam 10. Buset. FIFA serasa PES, iya. Rada stres emang tiba-tiba, gila. Habis bener-bener energi gue buat teriak-teriak dari tadi. Terima kasih. Satu-satu jangan, nggak, kalau sampai 2-1 lagi sih nggak lucu ya. Tolong FIFA, EA, tolong, saya sudah bekerja keras sekali malam ini. Tolong diberikan kemenangan 1 di Liga ya. Saya belum pernah menang di Liga. Seri pun nggak pernah, belum dapat poin ini. Masih 0 poinnya juga. Kalau sampai mereka unggul lagi sih, saya tidak tahu. Lihat tengahnya kosong, Pak. Parrott, kan, Keisa. Bagus sekali Elkan Bagot, itu dia. Elkan Bagot yang saya inginkan. Bukan Elkan Bagot yang membuat kita kebobolan 1 gol. Ayo, Mosi. Bone, come on. Yes. Lewat. Come on, Bone. Shooting. Yes. Come on, let's go. Ya. Ayo, Macan. Ayo. Ya, yes. Come on, let's go. Aduh. Apakah ini menjadi kemenangan pertama kita? Semoga saja ya. Ini Indom kenapa dah? Kenapa emang? Nge-lag streamingnya.
Moisa. Burns, ayo dapat Burns. Aduh, Twine. Will he play it in? Dapat Burns, dapat. Yes. Ayo. Chaplin. Well, there you can see it. The hosts haven't been able to control possession, but that won't bother them because when they win it in deep areas, they've got Evans. forward with pace Emang and with Boni numbers. selalu menjadi pembeda. Iya, Chaplin, ayo Chaplin. Crossfired over. Jebret. Astaga, nggak dapet Carroll. Hampir set lemparannya bisa gitu. Could be a Awas chance to itu break Twine-nya, awas itu Parrot-nya. Ah, kan Parrot. Duel L kan. Yes. break looks Come on. promising, but Ayo. nothing Sabar aja, coming. main sabar. Ayo, counter. Bisa nih. Ayo. Bisa ini 3-1 ayo. Well, that's how to break the spirit of the Back mereka attacker. badak-badak ya. Oke, bagus Nice Burns. cut out. Ya. Chaplin dapat lagi ya. Incisive pass. Come on Boni. Yes. They just can't keep him quiet. Come on, let's go Boni. Ya. Titanic tuh. Tiba-tiba ngajak ribut, tiba-tiba mati. Kok bisa tiba-tiba mati gila? Listrik rumahmu apa? Yes. Come on. 3-1. Berapa tadi Anda? Apa namanya? Predik mana? 2-0. So the ball is moving again. Ya, apa namanya? Selisih 2 gol sih. 3-1 the score. 10 minutes Boni to go. memang dari tadi Pigot tidak memberikan kita gol sama sekali, ya sudah ganti Boni ya kan. Yang penting sudah dikasih kesempatan buat bermain. Anda tidak tidak memanfaatkan itu. Saya jual Pigot. Can they hit on the break? Mau Eisa, saya cari striker baru ah. Oke, Edmundson bagus. To intercept. Ya. Mana itu bola? Smith. Sampai 3-3 nggak lucu ya. Halo. Saya udah berusaha sekeras mungkin. Troy Parrott jaga. Oke, bagus. Genuine opportunity. Sampai mental gitu. Oke, boleh Rizzo boleh masuk ya. Kita kasih kesempatan ke Rizzo sama Kang. Edwards biarin aja main sampai akhir. Chaplin boleh ganti Rizzo sama Kang boleh. Edmundson boleh. Aduh, nggak bisa ya sudah. Cokor Brewok sangat work. Goal kick. Tunggol kick gila. Ini dia Rizzo, pemain muda dari akademi Ipswich Town. Disambut dengan hangat oleh supporter Ipswich Town. Well, the seconds are ticking away and the home side in control. Stuart, what have Nih you made gila, of this? Carroll kok Well, gitu they've sih? controlled most of the game, haven't they? They're one Mo or two Eisa, touch passing as berbahaya. Ayo well. Elkan Bagot, Speed Elkan wide. jaga Elkan. Bagus. They just need to Lu keep lihat their Elkan aksinya. concentration through to Mantap the back. Elkan. Keep it up. Carroll, ayo jangan aneh-aneh aja Anda. Able to keep possession. Ya ampun, bisa back kill gitu. Jaga tengahnya jangan sampai kosong. Looks promising. Eisa, awas. Troy Parrott, ya, jaga terus. Ikutin aja terus. Getting across the Welton bagus. Kasih nama panggilan pelatihnya Bang apa ya? and he's fired over the corner. Oke, yes, ayo, come on. Burns, aduh. Mo Eisa. Turun. Ya, kebobolan. Ya nggak apa-apa. 3-2. And maybe At least kita menang ya. there's enough time for an equalizer. It would be Oke. quite the frenetic At least kita menang. Ayo. Udah. Bodo amat. away again. We have new follower. Terima kasih DLC_TFUE. Terima kasih banyak sudah follow. Yes. And there it is, the 3 poin pertama di FL League One buat Ipswich Town yang mungkin akan merubah kat Really competitive game with chances at Kita. both ends, but they probably just about edged it overall and deserve the result. 3 poin pertama akhirnya sekaligus poin pertama kita dapetin. Well, we're picking him out for a reason. He's had a tremendous Boni, game ya attached. dia Well, I jadi have to say, pembeda that dan was impressive. Not just penentu his goals, kemenangan his kita all-round sih play. ini. He was excellent. Bener Boni. Good job. Dan ya ditutup dengan kemenangan malam ini. Nah kan gini enak kalau interview ya kan. Ya kami bermain dengan sangat bagus ya. Gitu enak. Pelatih udah selesai ngepur. Lihat besok aja Pak. Besok saya streaming lagi deh pasti. Time for a few Kayaknya. questions. Nah
Ya, saya percaya sama pemain muda. Jadi ganteng. Astaga. Vincent Young. Oh iya, kagak dimain. Ya bener juga si Boni, ini dia. Stunning performance lagi-lagi 2 gol penentu kemenangan. Kita puji lah ya. Ya. Thanks so much for your time. Oh ternyata 2 lagi tuh dari ini Pak, dari streaming PS. Untung Carabao Cup kita ketemu Crowley. Crowley tuh main di mana sih? Ya. Terima kasih banyak. Jadi langsung saja kita recovery, training, habis itu istirahat. Rest day. Apa ini, Vincent Young transfer offer. Aduh, mau dijual, masa jual sih? Janganlah, jangan dijual lah, masih 25 tahun. Oke, udah terakhir deh. Training day. Champion attacking scenarios. Janganlah. Change drill. Counter attack. Nah ini aja udah. Yang latihan berat. Jangan males pemain. Mau menang kagak? Udah simulate. Oke. Elkan Bagot bermain ya cukup bagus dia. Yang Bagot sih kemarin tadi bagus banget Pak. Dan ya ini dia. Besok kita berarti main EFL Cup atau Carabao Cup ya. Piala Kebo kan ini. Ando, oke, nanti kita sekalian kasih kesempatan ke Ando. Terima kasih yang udah nonton Mas Rama, sebar. Saya jadiin mod dulu. Kok time out sih? Ya Allah, salah mencet. Maaf mas. Ya Allah, salah mencet. Salah salah mencet. Maaf. Ya ampun, salah. Salah mencet. Maaf, moderator. Dah. Jadi selanjutnya Anda biru nanti namanya, oke? Kita lihat. Terima kasih yang sudah nemenin. Terima kasih banyak, Mas. Oke. Ya, saya udahan dulu. Coba kita lihat ranking dulu ya. Kok Papa John's? Saya tidak mau main di Papa John's. Mana? Ini FA Cup. Nah, EFL League One. Oke, kita coba mulai ke atas, naik dari zona degradasi ya. Oxford United peringkat 2, Sunderland peringkat 3. Oke. AFC Wimbledon. Terima kasih banyak, respect. Maaf Mas tadi kepencet time out. Maaf, beneran kepencet Pak. Kagak bohong saya. Oke, terima kasih banyak. Ya udah, dadah ke siapa itu? Tidak ada.